Mislim da sam na neki način, ko prati ovo, dužan da narodu pojasnim još jednu stvar. Naime, tužilaštvo celokupno, dakle, od Visokog saveta i Republičkog javnog tužilaštva do ovog osnovnog tužilaštva Sombora i Višeg tužilaštva Sombora, ali naročito celokupnog somborskog tužilaštva i apelacionog novosadskog, evo već treću godinu odobravaju niz krivičnih dela, teških krivičnih dela, a zadnje dve, ugrožavanje moje bezbednosti, fizičke napade na mene i pokušaj mog ubistva. Dakle, o čemu se tu naime radi? Uprkos mnogobrojnim dokaznim snimcima i sve je jasno ko dan, evo. Naime, suština priče je da oni na taj način žele da mene preko naroda ubiju, dakle, njima sve dozvoljavaju, da me napadaju, da nikog nisu procesuiraju, da me gađaju čime hoće, da me ubiju. I misle tako da me se reše, zato što se žalim na njihov rad, zato što sam obelodanio organizovani njihov kriminal. Čisto da znate o čemu je ovde reč. Dakle, to su teški kriminalci, na čelu su Zagorkom Dolovac, Tatjanom Lagundžijom, novosadskim apelacionim tužiocem, Zoranom Divljakom, glavnim višim tužicom Sombora i Vesnom Mihaljev-Dražić, kao i ovim zamjenicima osnovnih tužioca Jelenom Milić, Svetlana Zemunović-Irić, Branimir Plavšić i ostala ekipica. To su okoreli kriminalci, dakle, tvrdim de facto s mnogobrojnim dokazima. I oni moraju, ako hoćemo pravdu i pravo da poštujemo, biti ne samo razrešeni, već i za rešetaka moraju biti.